دایره مزن دادگاه مافی مروان بانگلی ترکیه کرد دمل دست هفسروکی برای هدف صلاح الدین دمیرتاش وره سربست بردان. دایره مزن دادگاه مافی مروان یا اروپایی لسر دوزا هفسروکی برای هدف صلاح الدین دمیرتاش جویه و بریارا خراگهان دادگاهی داخویا کرن مافی دمیرتاش هاتیه بین پیکرن و بریارا سربست بردانا ویدن. پاریزرین دمیرتاشی بانگلی دادگاهین ترکیه کرن کو بریارا دادگاه مافی مروان یا اروپایی جی بکن دادگاه مافی مروان دی بریارا خویا 2018 دجی دابو خویا کرن دمیرتاش برسدمین سیاسی زندانه دیه ترکیه بین پیکرنا خاله 18 همین یا پیمانا مافی مروان یا اروپایی تومت بار کربون دادگاه ترکیه گوه ندابو بریارا دادگاه اروپایی و دمیرتاش آزاد نکر دمیرتاش دوزکدن نزیکی 5 سالان سزایا زندانی کرنی هاتا سزادان و نهات سربست بردان. برای تماشاوانین هجاکار و دانین بریارا دادگاه مافی مروان یا اروپایی جیبو سربست بردانه صلاح الدین دمیرتاش هفکاری من عمر سنمج انقره لگل منه عمر ده نوچهیمی بریده او آگاهداری دا باورد کن بلکی جید مدیا کردی ده یکم آگاهداری بون لسر اکرانی کردستان 24 تر آگاهاند کو دادگاه مافی مروانیا اروپایی بریارا سربست بردانا صلاح الدین دمیرتاش دایه پشتی وی بریاری کار ودان پلتفرما سیاسی چنه فرمان دادگاه مافی مروان اروپای درباره هفسروکی بری هدف صلاح الدین دمیرتاش زندانی دا بریارات دمل دست آزاد کنه صلاح الدین دمیرتاش کر بریا 2 ساعت و نیوه امتکارم بیجن کو و بریار جالیه پارێزەرê صلاح الدین دمیرتاش محسونی کaraman و هاته بلاف کرن پشرا یکسر پارێزەرên صلاح الدین دمیرتاش داخویانیەکە هەڤپار بلاف کرن لەسەر مەدیە civakî لەسەر تویترê û divê daxuyaniyê dan zanîn ku divê li gorî vê بریارا دادگاه مافی مروان اروپای صلاح الدین دمیرتاش موکیل وان بتا آزاد کرن هر وها پارێزەرên دمیرتاش گوتن کو ئەوێ سبێ وەک اصولی سری لدادگاه ترکیه بدن داکو صلاح الدین دمیرتاش بتا آزاد کرن ببورن نه هفسروکی بری هدف صلاح الدین دمیرتاشی پشتی کو اف بریار هاته اشکره کرن لسر مدیا جواکی لسر تویتر داخویانیه که بلاف کر و دوی داخویانیه خدا گوت کو براستی از جبر و بریاره خمگینم لورا به هزاران کس به میلیونان کس هاتن توان بار کرن فقیری و خزانی لترکیه گلکی زیده لبله جالیه کی واجی گوت از هیویدارم هنجی هیویدار بن بخابتن داکو ام بسر کون هر وها هجای گوتنه کو صلاح الدین دمیرتاش به کردی جی به کرمانجی جی داخویانیه که بلاف کر بریا پارێزەرên خو لسر مدیا جواکی و دوی داخویانیه خویا کرمانجی دا گوت از قربانا گل خومه هنقد مراق نکن روش بروش هیویا خو یکیتیا خو خورد بکن و باور بکن امه بسر کون ام لبرن هونجی لبرن یعنی امتکارم بیجن کود داخویانیه اول یا کردی داجی صلاح الدین دمیرتاش پیاما یکیتیا نتویا کرتا لالیه دنجنها جالیه هفسروکن هدپی هم پروین بولدان و هر وها میتات سانجار واجی داخویانیه که هفپار هاته داین و دوی داخویانیه دا هات گوتن کو دوی صلاح الدین دمیرتاش با اوه که لزو بس بیتا آزاد کرن هر وها پارێزەرên دمیرتاش بیجن د دیروکا سیاسی یا دادگاه مافی مروان اروپای دا یکم جزای بریارکا و افقاسا تند لدیجی ترکیه هاتیه سپاندن یکم بریارکا سیاسی کو افقاسا بتندی هاتیه داین نها بردف که اک پارتی عمر چلیک داخویانی جوینا روزنامه‌گریه دا روزنامه‌گرک جه پرسی گوت هم بریارا دادگاه مافی مروان اروپای چواد بینن عمر چلیک گوت اف گشدان که نوچه بوی نو قومیه بریارا دادگاه یا به حنجات 105 روپلیه هلبت و سیستم ما حقوقه بنرخینه و هلوستا خوشی اشکره بکنا هری زده او یک تمرخ کرن کاوی دادگاه ترکیه لگوری بریارا دادگاه مافی مروان اروپای تف بگره و صلاح الدین دمیرتاش آزاد برده یانجی وک بریا 2 سالان چواکو دادگاه مافی مروان اروپای ده چاره 20 مجدار 1018 دا بریارا آزاد کرنا دمیرتاش تابون لبله دادگاه ترکیه جبوکو گوتبو اف بریارکا سیاسی و بریارکا تقضو بریارکا داوینین قطعینین جلو ماجی پابندی به بریاری نکربو که ایجا
کو بریاره و جیب که یانجی و جارکدن صلاحالدین دمیرتاش دگرتیگه هدا بمینه اویا کاری زیاده تمرح کرن لورا سرکومار ترکیه اردوغان بریا دمکی گوتو بکو حکه هبه مافکی حقوقکی صلاحالدین دمیرتاشی امیوی نپارزن هر وها و دادگه نمجی و یکی نپارزه یعنی مخالفت و هدف گوتو بکو راست تعلیمات و فرمان ده دارازه اردوغان نها بردف که اک پارتی وکی کومون گوتو بکو و سیستم حقوقی ترکیه و بنرخینه و بریاره خوبده یعنی امتکارم بیجن کو داخویانی که گلکه نرم دا لبل که دادگاه ترکیه و چبکه اویا کریزی دته مراح کرن هر وها پارێزەر و حقوق ناسی دەبێژن دادگەها ترکیە مجبور نەچارک و li gorî vê biryarê tev bigere heger li gorî vê biryarê tev negere divê Konseya Ewropayê divê Yekîtiya Ewropayê êdî hin cezayan li ser Tirkiye bisepînin lewra Tirkiye peymana mafê mirovan Ewropayê imza kirî yek ji wan welatan ku imzaya wî nexşeya wî tê de heye û mecbûr ku neçar ku vê yekê jî pêk bîne li aliyê din jî di wisa xuyayê ku di vê saetê şûn da wê yek ji mijarên herî serekeya Tirkiye wê biryara azadkirina Selahattin Demirtaş be wê demeke dirêj heta ku bê berdan ya ji nê berdan wê di nav siyaseta navxuya Tirkiye da bibiciyê mijara nîqaş û gengeşiyan حتی به گاوی امکار بیشون کو پارلمانتری کرد یه CHP سزگین تانو کلول سر مدیا جواکی سر توییتری داخویانی که بلاف کرد و گفت که دوی سلاحالدین دمیرتاش بیت آزاد کردن لالیه دنجی یک سیاست مدارن کرد احمد فاروق اون سالی کو دامزرینرین پارتیا دوایی و هر وا پارلمانتری بری اک پارتیه اوجی سر مدیا جواکی داخویانی که بلاف کرد و گفت که دوی سلاحالدین دمیرتاش بیت آزاد کردن نه کمپانیا جی سر مدیا جواکی هی اوته گفتن که جبو Selahattin Demirtaş azadi bide hazaran tweet emtkarın bejun ku hatiye avetin emtkarın bejun ku ser medya civaki gelek nivîskar siyasetmedar rewşenbîr serokên partiyên siyasî kêfxweşiya xwe jî dînin ziman her wa HDP wekî ku min got bang dike dibêje bila demildest Selahattin Demirtaş bête azad kirin. Belê hevkarê min Ömer Sönmez li ser karvedanên biryara دادگاه مافی مروان اروپایی یا سربست بردن سلاحالدین دمیرتاش انقره گل. لدیاربکر پارلمانترین پارتیا دموکراتیک آگلان HDP اندام و ریوبرین پارتی و ریخستنین هفگرتین HDP به چالاکیه که زندانی کرن هفسروکا کنگره جواکا دموکراتیک KCD لیلا güven protesto کرن. پارلمانترین HDP و هفسروکی KCD بردان öztürkut emrin adın medervی siyaseti behilin و مدل زندان و لدر و جی سیاست خود بمشینن. پارێزەری لیلا güven شوان جمیل özen جی گوت لیلا güven به وان دلیلان دویا بو نیه گرتن و دی دوزا ببن حتی بر دادگاه مافی مروان یا اروپای. پارلمانتر و اندام و ریوبرین HDP و پارتی و ریخستنین هفگرتین و جبو پروتستو کرنا گرتنا هفسروکا KCD لیلا güvenê li hejmarek bajarên Bakur û Tirkiye çalakî kirin. Nûnerên partî û rêxistinan li Diyarbekirê li bey peykerê danezana gerdûnî ya mafê mirovan ya li parka Koşuyolu bi daxuyaniyekê girtina Leyla Güven protesto kirin û rexne li siyaseta desthilatdariyê girtin. Parlamenterê HDP û hevserokê KCD Berdan Öztürk got ew dest ji riya siyasetê bernadin. Sekna xwe ve gotinê xwe ve siyasetmedareke jin Leyla Güven boy van gotina voy siyasetê îro hata ceza kirin û girtîgehê dan ha. Arman çi ye? Arman me bêdeng bikin. Em çok danayinin me jî bigirin hundir da jî tekoşîna me berdewam ke vira jî tekoşîna me hetanî em bigîne armanca xwe yê berdewam bike. Leyla Güven di hilbijartinên 24 Hezîrana 2018 de di dema ku di girtîgehê de bû wek parlamentera HDP ya Colemêrgê hat hilbijartin. Güven ji girtîgehê nehatibû azadkirin û wê di 8 Mijdara 2018 de bi daxwaza rakirina gûşegiriya li ser rêberê PKK Abdullah Öcalan dest bi greva birçîbûnê kiribû. Piştî ku Mehmet Öcalan bi birayê xwe Abdullah Öcalan re hevdîtin kir, Leyla Güvenê di 26 Gulana 2019 de dawî li greva birçîbûnê anî. Di 4 Hezîrana 2020 de mafê parlamenteriyê jî hat girtin. Parêzerê Leyla Güven Şivan Cemîl Özen got, di dosyayê de daneyên hukukî tunene û ev biryar
siyasiye. Sayın Güven'in açılan bu davalar 9 Ağır Ceza Mahkemesi. Leyla Güven ji ber xebat û axaftinên xwe yên siyasî tê darizandin. Me li hemberî biryara girtinê nerazîbûna xwe pêşkêşî dadgehê kiriye. Li gorî xalên peymana mafê mirovan sedemên girtina müvekkîla me nedicêdene. Li gorî heman xalê ev biryar wekî biryareke siyasî di dîrokê de cihê xwe digire. Jaliyê nehemîn dadgeha sezayên giran ya Diyarbekirê ve ji tawanbariyên cuda yên banggeşîkirina rêxistina neyasayî 22 sal û 3 meh seza li Leyla Güven hat birîn. Parêzerên Leyla Güven xwe amade dikin ku nerazîbûna xwe li dadgeheke bilindtir bikin û heger negihin encamekê dûzê bibin dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir. ام در باسی مسکو ببین یا روس